islaamummaatti gara islaamummaa akka seentu namni si dirqe jira? Homtuu namni na dirqellee hin jiru. Namni hin taata jedhee na gaafatu hin jiru. Fedhii garaa koorraan kan ka'e qofa. Namni qarshii laate hin jiru? Lakki fedha kootiin qofa. Maasha Allah. Sheikh Jamaal. نعم ميخ جلست برسوم لماذا؟ Mee dubbadhaa teessanii Sheikh Jamaal hojii teessanii tan. Haadha hojii teessan keessa. Hojii teessanii mee dubbisaa dubbadhaa. دبدا أستاذ بودرنا دام سكابا لا فورا بابا أما ساعتي لجنسنا إلى شريات وأول سريسا هادم نفلس ديفا ما وجه نمني دكا كان على كون سكوت جنان نمني برين سجرا ساعتي وان انجرة في استعجل ويغان أرغتني استئجال برباچي ساقر شهادتي ديما كان سفي ساعتي ومنتي دكان اللي دبسا أصلا أما بايا وبرين سجرا لا ده هاي بودا سنة تكوشي دسنا جنة فاني أتي جلست برسوم مسلمة ده Eeyyee sammariyyuu musliima ishiinillee musliima miti. Shaadaa qabachuufillee fedha qabdi. أستاذة بيتني على الدم بفتت أكاسي مثلال واني سن بيتني والله وما عليك إلا البلاغ المبين جد نواني نرجرو جيس سورة كان عندنا يوم تمتك أمن تتاتي أرى نبي ما إساء إسلام ما قوتو فرأتي اتسين جرت لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم إسلام ما كيس الدركسيس ننجرو علمك يا رجال كفر جينا متوكنا بالترفناني ربنا آيات نبوس سبب نزولا dirkuun hin jiru amantii islaamaa keessa namni dakana jiru marri haa dhagahu amantii bishaaniin reeshina hawaasaa dhiyeessuun kijibuun waan adda addaatiin deemuu miti islaamummaan yuunikiidha amantii addaati wanni adda isa godhu amantii namni marri tokkichummaa rabbii hin mirkaneessa qeesonnummaan paastaroonnummaan amantii birootti yaaman kun wajahaduu bihaa wastayqanataa anfusuhum zulman wa culuwwa ni beekan tokkichummaa rabbii hin morman malee faayidatu isaan mormisiise nuun jedha rabbi diddaaf morman nuun jedha rabbi tokkichummaa rabbii hin beekan rabbiin tokko ta'uu ilma namaatii miti dhakaan hin beeka maa min shay'in illaa yusabbihuhu ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا والنمر ربي غبرا لكان ربي غبرا موين ربي غبرا توكي چما ربي بيك سمينهم بيت دجينهم بيت علم نمال لدر يو أمم سافي كل كلو تي أمم شيطانة تكرر راجل لسيج رب كل كلو أمم amantii garaa haadhatii ittiin bu'an islaamummaan ni beekan tokkichummaa rabbii amman beeku namni فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسن قوم أماتوه فهذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وعجب منه بطن قد هواه فيا تعالى الله عن افت النصارى سيسأل كل عما افتراه يا ور ايغان ارغتني نبينا عيسى غبرتن يسوس غبرتن لنا سؤال نتغافي قمنا نريد جوابه كتبي عيسى بربان إذا مات الإله يو علمنا ما كدؤتات بسن قوم دلقا علمنا مات أجيسيت دوانجفتك إجانيني si wanni ufiiduu akkamitti eegana argitanii addunyaa bulchuu dandaya wanni shari'aan islaamaa jarana mataa keenna kana wanni rabbi nutti kenneef haa ittiin hojjechiifnuuf haa yaannuuf subhaanallah amrii addaati bar carraa eegana argitanii beela hawaasatti fayyadamaa charchii babal'isuun gara ibiddatti nama yaamuun
والله الراقة فتمو جرات نمني كمري أبدا ورنا مجلسا جرو وفي اللي نقافتم حواسا جلسان اللي رليه نقافتمن فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ورا إرجن اللي نقافن يا رب حواسا يترقم اللي نقافن نبيوت إرجن اللي نقافن نجر سياجنا نكوادها وانا جلالني أرغني شهادات بودا دبتو ويا وان كرانا منياتو maaltu ta'utti jira yeroo ammaa kana keessatti eegala jajjii keessatti maal ta'utti jira haga sagaagalummaan deematiin hin jiru waati argaatiin hin jiru biyyoota garaagaraa keessatti haga biyya keenyatti hawaasni keenya akka hawaasa oromootti yoo laalle tokkichummaa rabbii duruu itti amana wama hafte guutuufi malee kanaafi bal'inaan irraa dubbatu jiraanna yaa ayyuhannaasu يا رب كنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم آية ما كان قفا يسنيهيك يا إلمان نما شريان إسلام أمنتي إلمان نماتي أمنتي نبي محمد الرد رفيمتي كان ورد برو أكوان أمنتي إسلام كن إيغانا نبي محمد الرد رفيفا كيسان أما بيجيتو بيت دورا كالفاكاو كيسي أجي آنيشي كالفاكاسان دي ريكلس كون أمنتي إسلام أمنتي نبي أنا آدم يبر دين الأنبياء والمرسلين ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أمنتين إسلاما توك أمنتي قراها راتي التنباني توكو تكبتا لما أمنتي أنبيوتا هنداتي صدفا أمنتي إيغانا أرغتاني توكي چما ربي كان واننا منتين قوتوني رغا ملايكوني رغا جنوني رغا مويني رغا تاكا واني جروكون قوتون يا جرنا أمنتي دليلتي kasammuu kan kee najaasi baasu kana nama mara wal qixxeessu dhiiraa dubartitti reesizimiin shari'a islaamaa keessa jiru jendariin eegana argitanii saalan hawaasa qooduun namni marri eegana argitanii yaa ayyuhannaasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum indallahi atqaakum yaa ilmaan namaa yaa rabbi dhageeffadha warri jala kana dhuftan isin miidhuuba isin fayyaduu baatullee isin hin miidhuu hima dhageeffadha yeroon ammaa yeroo namni waan qabu gabayaa baasee gurguratu namni supparmaarkeetti yoo dhaqe waan isaa ta'e keessaa bitatee gurgurata amantiileen akkanatti baay'atan rabbiin immoo eegana argitanii waan sammuu namaa kana keessatti uume qaba sammuu keessan dalaysiisa dhageeffadhaa gorsa gorfamu kana taqliida ama akkan taane cifina malakaaka jedhan ilaalcha callisaniituman duuchaa namni callisee akkanumatti akkuma farda gaariitti deemu maal abboo wani rabbiin sammuu kana nuu kenneef maal haa yaannuuf haa xiinxallinuuf dharaa dhuga ittiin haa baafannuuf rabbi kan nuu kenne yaa ayyuhannaasu yaa ilmaan namaa ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadha kam alladhii khalaqakum ka isin uume dhugama yesuus nama uume riili sirriidha yoo itti qabanii ilaalan namni rabbi eegana argitanii haqiiqaa dhugaa isa amansiisuu barbaade ragaan tokkichi gaya shari'aa islaamatti aayannoonni lama mallattooleen tokko aayaatun tanziiliyya waan qur'aana keessatti bu'e kalammata aayaata takwiiniyyaati waan achi ilaalanii ufuma namni ilaale gaara ilaale samii ilaale hillaaltarii gara samii jedha barra bighayri amadin tarawnaha utubaan eegana argitanii kun utubaa malee hin argitanii ka wanni agana ga'u kun guutuun utubaa malee wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar deeme gara shahaadaa deema madinaatti gachaan shahaadaa qabsiisaa inshallah dhaamsa jiruu fi gaafii jiru booda shahaadaa achuma qabsiisaa sinuma hawwi waan an jedhu na jalaa jettashi eewwa Carraa bareedduu rabbi isinii kenne warra irra jirtan. Ashhadu jedhu waan an jedhu kana jedhu waan an jedhu kana jedhu. Look at me. Ashhadu. Ashhadu. Allah akkanatti akkana quba kan kee akkanatti ol qabi. Ashhadu. Eewwa. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. إله إلا الله إلا الله وأشهد
أشهد وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. وأشهد أشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. ورسوله. نرجع أفان روموتين جتا مو منجرو جتا نرجع يوكان رجام بيا جدي رجام بيا رجعين بها حقان جبرمان حق عن جبرمان ربي مالين جرو ربي مليه جرو. نرجع ندغى نبي محمد نبي محمد إرجما ربيت إرجما ربيت جبريت ربيت جبرت لبيت. نرجع رجام بيا نرجع رجعين بها نبي عيسى نبي عيسى يسوع كريستوس يسوع كريستوس سجالين كنجرو دبادو يسوع كريستوس جد إيسوس كريستوس إرجما ربيت إرجما ربيت جبريت ربيت جبرت ربيت ربي مت ربي مت سديسو ربيتي مت سديسو ربيتي مت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بارك الله فيك. كنافي أكا كان جتشا فايدة أرغتو شيكوني ستي همان carraa dhaqqabadha osoo eeganaa hin saamamne ufaa saamannu duutilleen kaluu jirti warri har'a islaamummaatti asseentan maasiyaan nuti dalayne ka kanaan dura ka waggaa 15 irraa kaasee yeroo mallattoolee saallamee dhiirilleen akka dhiira dubartilleen akka dubartitti seenerraa jalqabe haga ammaa dalagaa turre hamtuun arrabaan dalagaa turre ka ijaan laalu turre ka harkaan qabatu turre ka miilan itti deemaa turre suni marri haqamee jira har'a akka waan garaa haadhateessanii baatanitti dachaatanii jirtan amma osoo kaduutu taate gidduu keetti gidduu jannataa isi warri reefu shahaadaa qabattan homuun jiran kana fudhadha barnoota hordofa shari'aan islaamaa nama bareecha uffata nama bareecha haasawa nama bareecha fiizikaala nama bareecha keessa naman nama bareecha subhaanallah gidduu teetii fi gidduu rabbiin nagaa godha gidduu teennaaf gidduu hawaasa akkamitti uf wajji akka jiraannu haraama dhugurraa nu fageesse haraama dalagurraa nu fageesse sagaagalummaa nu dhoorgee shirkii nu dhoorgee dhugaatii nu dhoorgee wameeqa bar wameeqa qabeenni ra'asul maali handhuuran nama rabbitti amanee qabeenni handhuuran ra'asal maali nama rabbitti amanee islaamummaa jabaadha hiriyaa badarraa fagaadha warra eegana argitanii isin kijiburraa fagaadha zayitiin irraa har'umatti dhaabata homaa namaan godhu kanaaf eegana argitanii warri nama jallisaa jirtan warri karaa rabbiitirraa nama maysaa jirtan adaabni keessan adabbiin rabbi isin adabu dacha namni asirraa deeme guutuun
يو لا إله إلا الله محمد رسول الله جدي وانا ما ميجي يون جت كان وان نجن كان يون جدين الربان دبته قلبين لغو أمسه هجتي يون ججيرين قوتو ورّي بداتي بكتا إن شاكينا كان أكاما نمني والبيرا يا أكنامت إرغان كينا نما مراها قو ورّبي يبولش قوتو هاقو ورّنا مجلساجر قوتو هاقو إسلام ما قبدا برارة دنيا آكراتي يا أخي yeroo keessan saamadha sammuu keessan dalaysiisa mallaqa jalan deemina makiinan isiniin sobin mallayn isiniin sobin aangon isiniin sobin nama meeqatu qalbii isaa keessatti eegan argitanii taraddudattu jira yoomseena osoo jedhu yaaki jarri kun as dhufuudhaan wanni isaan rabbii dabalan hin jiru wanni isaan nuufis dabalan hin jiru ufii isaanii fayyaddan uf baraartan har'a ibiddarraa uf baraartan dandeenyu rabbiin kenna wanni islaamummaa adda godhu dhabamarraa dhufne ganda dhabama jirra asirrallee hin deemna waan dalayneen hin gaafatamna tamni hin jiru quba qabaadha akkasitti hawaasni kenna baatilleen ramadaana warri islaama taatanii maasiyaa keessa jirtan ka yeroo keessan gubaa jirtan ama ijoolleen tun isin booda dhufte ama sumayyaan tun waa meeqa dalayte harka isiit irratti nama meeqa shahaadaa qabate subhanallah rabbiin kenna muqaddimii muakhir wal muqaddim wal muakhir abbaa barbaade gara islaamummaa kana turte abbaa barbaade gara islaamummaatti boodatti hambisa duratti na dabarsii kadhaan eeganaa isinirra haa jiraatu jabaadha bakka baaxilaa jalan taa'ina osoo amma waan biroo kataatu taate nama 30 jalatti haasaya maali akki kun kanallee sirritti eegana argitanii uf jabaadha amantiin maqaa miti haqa rabbi nurraa barbaada osoo maasiyarra jirru rabbitti balleessinii akka rabbiin hafoon dhayne namni yoo rabbitti balleessee ila haasawa tokkicha kanatti isinirraa bu'a haasawa tokkicha kanatti almu'minu namni rabbitti amane afoo rabbii yoo dhaqu gaafa du'ee asii qabrii seennu rabbi lubbuu nuti deebisee nu kaasa tamni kun hin jiru yoo duraatuu dhabamarraa nu argamsiise bishaan laalchatti namatti hin tolle sanirraa nu argamsiise kanaaf kaleegana argitanii alghaa'ibi an ahlihi eegana argitanii nama maatii isaatirraa fagaate ka maatiin dhufa isaa eegu ka biyya Awurooppaa deeme ka Ameerikaa deeme ka Austraaliyaa deeme ka biyyoota garagaraa keessa fagaatee deeme yoo inni gadhuu jedhu maatiin akkamitti isa eega maatiin akka ajaa'ibatti simatu isa eega baga nuu galte jedhee qophaa'ee firrisee kadhatti simata maal jetta لا نمت شهادة قبضت وقاته بريست مجيون تكمسي جلني جل كنا ايوه كناف جريان اللي قد ما استاذ ابو معاذ تراك النافي استاذي وي بير انا مبراك شهادة بودر نقلت تدام سان كبا ان شاء الله ناوسا نبراك شهادة دي مجرى مسين تلجت انت ارغتي غستي كيس جرتي لا اوكي بكسي قلت ان شاء الله بودر انا دي بس ان شاء الله بودر امستوك واي غرغر ان جرى كان بيرا جراچون اولو غافدا شي رياضو فيني نما شهادة دي مجرى سبرا اسمها شهادة قبسينا اسمها الله أكبر الله أكبر إيه لما شهادة دي متوسعي أنا ما اسم تمام يوم إيه نني فيني سي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فين يا من تكبر دفتقرة كريستانا كم أرثوذكسي نمو بينتين مجايو مقابا فنفت درام تولي ما شاء الله ميول مفانا بابنات أستاذي هاي بارك الله فيك أبو يحيى دي بسا يا أبو يحيى تفوبا إن شاء الله حركة كنا قبضة أمانتي يو نمن سدرك إنجرومي هذا نمن سدرك أمانتي كنا قبض سينجده
mallaqa Keenni sii mee kennee gaafii namni qabadhu siin jedhan jiruumi Fedha kooti. fedha kootiin Sagalee ol fuudhi inshallah ilaala hawwee bada feeni sagalee ol fuudhi sirriitti sagaleen kee hin dhagahamu. Fedha kiyyaan namni naan jedhin. fedha keetiin ha fedhaan warri dhuftan fedhaan dhuftanii inshallah jazakumullahu khairan namni wanni nama gaafatuufi nama tuuyyuu booda asirratti bahee ijoollee giddiidhaan warii kennanii fi amantii qabsiisaa jiran akka warri gartee gasii duuba taa'ee dhagaan nama darbatu san irraa bilisa bahuuf namni waa gaafata akka isaan amantii kana jaalatanii itti dhufan beekuu qabdan jechuun namatti hin dhufne amantii dhufani sheerriyaaditti hin dhufne shee guutamatti hin dhufne shee ebalutti hin dhufne amantiin tarabbiiti islaamummaan tarabbiiti islaamummaa rabbiititti dhufan waan ta'eef marti keessan akkasii hubatuu qabdanii obboleettiin teennaa asbahii quba kee ol qabii shahaadaa qabadhu inshallah jazaakumullahu khairan waan rabbiin isinii filate waan ta'eef quba kee akkana qabi ashhadu an laa ilaaha illa allah وأشهد أن محمدا Sina ulfaadhatti akkasitti kukkutaati honna afaan kaaya. رسول وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله رسول ورسوله ورسول رب ملي حق أن قبرمان هنجرو ربي مليئة أن جبر ما ننجر نبي محمد إرقم ربيت نبي محمد إرجم ربي عيسى إيسان نبي ربيت نبي ربي قبرت ربيت جبرت ربي الله أكبر الله أكبر كني الله نبي أكبر. محمد في نبي محمد في عيسى لين نبي ربي تملينا ما قبر مومتي أكست أدام باسي كقبر مهكان الله كفوان تيف الله أكبر الله أكبر Eessa jirtan ijoollee isin eessa dhiifama eessa jirtan isaan? Dubaay? هاي زبا إيه Ayyee. Jara san fooloo godhaati. Faayoo fa fooloo godhaati. Isin barsiisan inshallah akkaataa diiniidhaa Sumayyaa fa isin barsiifti. Faayoo fooloo godhaa fi fooloo isin adeebisanii gareerra isin galchiti. Sumayyaan jazaakallahu khairan dhaamsa waliigalaa ganaa sheekoleen isinii dhaamti. Masi ماسي والباسي فايو Duubatti hafuun oolle namni biranne isaanuma keessa mee facha. Maqallee eegan argitanii makama jiru kana goonaaf moo haa ta'u maqaan akkamitti jetta? hawwiin maqama islaamaati haa ta'u. Feeneetillee yoo isiin feete maqaa bareedaadha. Yoo maqaa biraa barbaada jette maqaa akka mirga isiiti. Maqaa guddaa ittiin dhiphanna. Maasha Allah bareeda maqaan. Maqaan jaalatu jira Feeneet. Maqaan jaalatu jira Fayyeeraa nama jedhu kana kaataa keessaanillee naa barreessaara sume. Fayyeeraa nama jedhu kana. Qoyaa hin seentanii namni sun. إنسانني قوي جلابونا إنسانني إن شاء الله ندو إنسانني Mee Abuu Yahyaa Ameerikaa takkaaf gannaa bu'aa deebitaniiti dhiifama guddaa. إيه خلاص Isinumatu naa maadha. أسينني خلاص أسينني Nama lakkoofsa kudhan barreessaa dhusan. Maqaan jaalatu jira Feenuwaati. Moo maqaan sibbaaf namoo kanumaan teessi. أكما برباد أنا كفر كيسان Gammachuun kee ati kafeetu. Homaa nu dirqama hin qabu maqaa jijjiiruun mushte daruu. Fayyeeraa lakkoofsa tokko barreeffadhu. Tole jazaakumullahu khairan. Akkasumatti taatee ani
وما بد namni مسي biraa waa'ee biraatti hafa ustaaza kiyya namni biraa waa'ee biraatti hafa نبي feerre برايس namni من biraa جرا jira خجالة isin bira afacha nama bira namoonni biraa ijoollee musliimaadha kan nu bira jiru. مين ما تقول شنو كده أنا مسلمة Kootatti. Fadhu kootatti maata koo qaba. Fayyeera ol si harkisa lakkoofsa barreeffadhu. Lakkoofsa 5 barreessi. فيرا لكم شمر رئيس giiftiin garam tare abboo giiftiin reefu biyyi kennu sun garam tare giiftiin leenci faan garam tare afacha qurxummiin faan garam tare giiftiin jedhan sun garam tare kaam مجاهد إجولة إسلام كيسة تكتي نافيد ما فينو Ayyee. dura micayyoo tanan qabsiiftanii ustaas isa fiiftanii akkasi wayyu إن كبسيبنا لا أستاذ لأنه نموت تجلا بالرسالة وام بني فسوا وين عملتي نما برجل تكاتا فجر بغير صلاة دقيقة تكاية جالك الله أكبر الله أكبر ربي بركات نالو دنيا تيسن كيس ربي بركات كام السلام عليكم ina fa Waalaikum salam. إن مكان كبرتو ها Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. أكم نجا مكان Waalaikum كين salam warahmatullahi wabarakatuh. Naguma alhamdulillah. جزاك الله خير إجولتنا أمومتنا أكاتا وضوء إتمي أكاتا صلاة إتمي صلاة فجري كنا أكبر جلتنا ثم نجمع جل كبسيسي فايو فا فولو كنيتي غري رسيم سميانا تلا إن شاء الله لا فرصة كيسر بتاني بيت Inshallah. Inshallah. جزاك الله خير سكنن ما سي والباس أمنا يفهمك والفاد أنا قلتوما Ulfaadhaa sinis. ماشي مسألة أسبي الله أكبر لا كوبس شمبر رئيسات الريبان Hin dhaggeessu. ميتي دي بفيرا لا كوبس شمبر رئيسين زعما كيس بدي أبواتين كلما قداتهم قلت كونو كان شمبر رئيسارة كونو بر Fayyeera. أيه ما شاء الله مسألة Nabii gammadanii. مسألة إنه Gammachuu. مسألة جمتشو أهلا وسهلا أمنتا كم ردفت Kiristaan. تواهدهم بروتستانتي Taawii. إيه أرثوذكسي أرثوذكسي لا Eewa. ما شاء الله ما شاء الله Eebban fadhisi waan أمنتا كان هو بس دفت وأكثر ما دفت Ni hubadheen dhufe. أي أكل سلامة تولي سيدي بمالي إسلام أكتات نما سيدر كجرا مو فينو مكيتين Laa ittuma yaaleetuma dhufe. ما شاء الله إسلام ما رمال جالت تبعون سجالة تشيسا Hundumayyuu jaaladhe wantaan jibbeen qabu. ما شاء الله مسكن لسر جرا Laa hin qabu. إيه سكت Laa ani masqalee durumaan hidhanne. بورصة كيس انجرو أم Laa hin qabu ani. أيه ما شاء الله نمني أك إسلام تاتو في مالك أسيلات انجرا ري Laa abbaa maallee maalaatu. أيه جزاكم الله خير بارك الله فيك سمية قافي قبدا Ay, enggak bukan arah aku di absir.
أيه harka kan kee kana akkana qabattee waan an jedhu jetta. ماشي. Harka mirgaa quba kunoo basmaamii jette muyyayyoodhu. Quba basmaamii jettanii ni quba kana. Nu ammoo musabbahi jennaani quba subhaanallaa jennaani nu. Maasha Allah. Atis akkanuma waliin qabatu taatee بسم الله أشهد أشهد الله إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله والجنة حق الجنة الجنة حق حق والنار والنار حق حق ما شاء الله الله أكبر حقان الله قبر أكبر من الله أكبر أكان جبرما ربي ملي رب ملي كبرو أكن جر رقابة كان براك مجرد جنبا محمد إرقم ربي تو محمد إركما ربي تو قبرتش ربي تو قربتش ربي تو رقابة رجنبا عيسى يوكا يسوس كريستوس عيسى وكا يسوع كريستوس قبرتش ربي تو قربتش ربي تو إرقم ربي تو إركما ربي تو رقابة رجنبا يسوس واقامت يسوع وكامتي ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بقى ربي سيقمت شيسي مبروك مبروك مسي مبروك بقى قمت سيما ما قال شاء أنا الله فهم ما شاء الله مكان جعلته يجرى إسلام ما كيست إيه مقام ما تنكون أباسا مسيدا كان غانا أباسا مريم مريم أنت سيباس مريم بكينو تتارو تو مريم نانسان مريم أجد كا مريم جرين مريم أجد مريم مقادوري تأفان سجرا مريم أجد إسلام برت الله كبجا قدا قبدي مريم هاتو واقع جنن قبر يسوس كبجا كبا واقع جنن قبر قبر ربيتي إرقم ربيتي أستاذ رياض رقيتو ويه namoota tokko tokko dakana waa barreessa ilaalcha namoota sirreessuu barbaanne jarana الشرع بما ظهر لنا والله يتولى السرائر جروما بن الخطاب رضي الله ليك عنه سببا أمتك أنا دركما ننفني ربي كان نفده سببا إيغانا أرغتاني تاني شهادة قبسيس دركما كن كاچتو دايدي يامنو كايسان نورو فانديسا وان كان بودا إسلام ما يچامبر قدو ربي تفوان قدو أبچاتي nama biratti waa mul'ifate yoo namaan ala waan biroo ka mul'ifatu taate rabbi isa qabdi sun gidduu isaatiif gidduu rabbiiti wanni as qorqodaa achi qorqodaa maal godhaasi akkamii sun dhimma eegana argitanii abbaa fi gidduu rabbii jiru walii galle ufii wanni isin godhuu amma haala online irra deemu kana irratti hoggan achi ilaalee waa argu namoonni jala jala deemanii isin eegana argitanii basaasanii jiraatan ama mijayootana dhiyootana islaamtee uf duuba deebite jedhanii akkasitti wannoo jedhanii addunyaan afarsu turte san ujoollee makaafiraattu jala deemee mijayoo mataa garagalche gaaf tokko guruppii wayii jalaan seenee arge
akkasi bifa saniin godhan isinilleen uf eeguu cimsitanii hariiroo eeganaa qaama dhimmi ilaalu wajjin godhattanii baratuu akkasitti carraa kana fayyadamaa qur'aana qara'aa namni waan duraan eegana argitanii nama jaalalaa fakkaate isinitti dhiyaate waan jaalala duraan hin qabne ka amantii eeganaa san isiniif mul'isuu barbaada akka isin uf duuba deebitan barbaada carraa sanii karaan bal'aa haga amma namni shanii shahadaa deebi'ee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. namni ustaazaa tokko yoo namni namni shahadaa deebi'u adda kudhan guute faayoo kompiitara badhaasaa sababa walwalaman ta'eef jedha yoo namni shahadaa deebi'u nama kudhanii guute jedha. Allahu akbar. Ustaaz ni caala kudhan. Kanaan laalu jira. Ana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dura. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waan naa gootani guyyaan irraa fudhatu rabbumaa fedhe. Waan kana rabbumaatu fedhe guyyaa kanan dadhabina. Namaan beekuu as jala jira. Nama sadi shahaadaa qabachuudhaaf kudhan barreeffachuu jiru. Gurbaa maqaan isaa eenyu dagafaatti fayyeeraa moo fayyeeraa moo eenyu? fayyeeraa. Fayyeeraa takka barreeffadhu si duraan gabbu'aa fayyeeraa ol baasaa nama biraa lamaa dhiiraa jira warra dhiiraatis itti aansa amma dhalaa qofaa miti warra dhiiraati carraa kanna hanga borsaa jaatti illee hin dadhabnu ni teenya. Ustaz Riyadi wanno goda Abu Muaz asagalani Abu Muaz Jamal Abu Muaz nafida jarana ana tu jala gabbu'a anis gadiin bu'a laal barruu tara laala waan biraa waan gartee abbaa fi mali keessan galina antu keessan galusan yoo dhufanii giiftiidhaaf warri gariin giiftiidhaaf shaada taban ta'uu namni giiftiidhaaf kominti khairii taate malee hordofu shahaadaa qabachiisu shahaadaa qabsiisa dura qabuudha. Sheikh Jamal Nasensa Ali sinjala qabuudha. Sheikh Jamal Nasensa John. Ana qabuudha facha. Dakki aliyin baasina anniin bojolaan jira. Anin deemu aliyin baasina irratti jalaan jira. Warra gartee shahaadaa qabachuu deemuuf carraa hallaa dura. Tole inshallah. Carraa warra shahadaatiif. Ayye galcha Sheikh Jamal Indura galchaati. Taayati masi bakki gammadde bakka rabbi mabruuk eessirta tille Dubaay. Eeyene. Ayye jara fooloo godhatille jechumaan. Sheikh Jamal ergadhaa Sheikh Jamal Abu Muaz. Barreessaa turanii. Maqdasii tanaree dubbisaame. La mee nama saltu dursa namni gubbaa sun qaatan barreessaa ture. Fayyeeraa. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Nagaa galata rabbiitiin alhamdulillah. Dhiifama teeknikni nama biraa harka jiran harka hin jiru. Dafanii isaan arguu hin dandeenye. Rakkinan qabu yeroo dheeraan barreessaa ture. Sagaleen kee fagoo jira. Telefoona kiyya moo? Barreessaa ture akka carraa ta'e waan kanatti fayyadamuudhaaf. Maasha Allah. Ayyee. Garaacha deebis. Namatu baay'ee ture maasha Allah jenna. Fayo Abu Muaz galchi please sanuma for seneti boda sena Abu Muaz galchi fayo. Ustaz ina gargaran Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qaata na galcha jaara bar. Baba isan galani wangotani. Ustaz koy damsa wangotan harka mirgata ulle quba wata shahada qabatan harka bitatun muldata jira video ta umbenu harka bitaka godatan ammalle wata kameratu akkana goda male ka jira kamera ammalle shahada wata qabsiftan gaggabaabsaa fiitin dheeresina qajeelatti clear ta'e akka namni dhaga'utti jedhani warri as keessan immoo firii video dhaan gabbaha rabbi karaa qajeela irratti diin irratti san haa dhaabuti inshallah ganaa dhufanii jamaan hedduu baay'atanii akkasiiti Abu Muazini ol harkisi faayoteen galatooma.
أبو ميراس لكم سشان بريفة شيخ جمال ابو معاذ قالتهم يزيد عبد العزيز كي بارك الله فيك لكم سشان بريفة كنا توكو بريسين يركز أرجعت؟ إيه أرجع هاي أستاذة مقدس ربي سامي إن شاء الله درت وان بس سرقة سنين كانوا لي هاي سرقة قات بريسارة ولا قات ساعتكم منو غير هذا بريسو جتكم حتى كيسان لا بريسيرة كيسان ساجات ريسين بر شيخ جمال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمني براك أبو هارو جلجلتني نجرا بوتني يقول لنا ما كيسمون سنن لين أكا كينك لا أستاذ تمرو من دنده برهمات وللزام ما بتاعتي بوتا لا بوتا قوتو أسمع قلت فيديو ده يفيون أرجونجرو بيك بكان فيديو بون والله نرجني نرجع جرتني نسي نرجع رابر أنا كيسالت إنجرا نرجو ما يا ديبا غباسي ديبي سانا كاميرا شوفوا أبنا مولدت لا أما دي أبواني أما يرجع نحن براد الدمين أكون سشاني بالرئيس ما شاء الله نسيت إن شاء الله كنا لا قد amantii peenteedha. إن شاء الله أستاذ شهادة ديبسا أستاذ تفوفا الرجل يانجو يمخيس خاتين يرجع لا بسم الله بسم الله لا والله تفوفا أبدا لا ولا قوة إلا بالله السلام عليكم. لا يمكن أبا في المو أبا المن بوبو لا أبدا لا يا بابا بالله عليك لا المشاهدة لا ما يا ربي على عافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما جت لقي فر أيه جريمة. Dura ga hada mana kun gafa wali dabala mu cura sababa shin tore shada ga badde sheni ilmu muslimati san waye rushin liar guyarra kana fana shada qabatun barbada sabab ni sa cura nam tokko muslima jechuun amantii qabi waa mane namni amantaa dha mano samanatti akka fere liyatum gotti li dhagaatti li amanu sagadun dirqamadha amantii kana lekkan isee dubatti deebi'uu fi namni amantii isaa hin hordofne amantii namaa illee gad dhiisuun hin danda'amu jechuudha. Hanga keen amantii ishii kana qabadhee ka'ee dhiisee deebi'ee isheen hin salaattu amma salaannetti nam tokko musliima jechuun hin danda'amu natti fakkaata akka kiyya takka yaaddutti jechuudha. Isheen illee amma kun na bira jirti yaada manaa kiyya akkana faana shaadaa qabattuun barbaada. Maal jettu waan jettan itti maasinarraa. waan jechuu barbaade بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدران دكتور تنام بكتناتي ندسني باسا ما دام من إسلام مرة دلته يتون يو سلاني كنا رت دير كما متي جدي يتون سلام ما نلقى متي أفانين كان جو تاته سلاني نرد دير كما متي يو كان جو تاته يو سوجين غرته أمانتي تهور دفتر چرچي كان ديم تويو تاته يسوع غوفت ada ilmu واقع يو كان جت تاته كفرت إسيرا دعوم بربادا كي كسان سبرا جرتي ما شاء الله مكان كينيو. السلام عليكم ماريا ما تنت إسلام ما كيسار قمتيمي أنت وندي إسلام أبر مبارنة ملك إن صومتا مبارنة إسلام من إيه إن ربي انت كوتو نمو بيتامي نيم بخير نبي محمد سرقما ergamaatoo niin beekee. Yesus Kristos yookaan Isaa ilma Mariyamaas ergamaatoo ittuma amantaa akka dhalatteef jidduu takkaa kana wayii didde. Akka rabbiin ta'in niin beekee akka ergamaate niin beekee.
salaata ceephitee dhiifte moo salaata hin dhiiste moo hangamiif dhiifte salaata? Salaata gizeen inti qolaachuun hin baranne jechuudhaan amma immoo yaadaan qaba kan baradu shaadqisha niin beeka hangana irraa yeroo niin baradhan niin Inshallah isuma wajjin shaadaa jenna hundi keenya achuma keessa niyyaa ta'e warra jedhi walumaan jenna isa jii atis achuma qopaanis ol qabee shaadaa jenna tole. Inshallah. Masii buusii masratti tanagalchi masratti tole inshallah rabbi nuuf haa laafisu bolowwan kiyya jiinis ya ramadaanaati. Galanni rabbiif haa ta'u namni fade amantiin qabada jedhu nuti qabsiisu malee dirqamni nu harkan jiru ibidda nuti qopheessine jannataas nuti qopheessine nuti kan arraba kana dhageenya malee laphee namaa hin beeynu abbaan fade amantii fade keessaa dhufee islaamummaa fudhachuu danda'a. Maadaama gartee dhugoomsinan karaan haqaa kana masarat nin tayyatu san inshallah maal jetta Sumayya? Jara ustaz jara isin jara. Eessa namni baay'ee maal se'a beeytu namni kun har'a qabatee gamas deemaa nuti faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur jedhe rabbiin nuti ibidda abbaan fadhe amanu abbaan fadhe hadiisu naafis angoon dabalanii narraa isin dhirreessanii yoo amantees lubbuma teetiif yoo kafartees lubbuma teet jedha fadhu har'a seenee fadhu keessaa bahu mirga isaati ilmi namaa free will jedhan gartee rabbiin isa godhe malaa'ikaan ajaja rabbiin komaandii godhe abboomi rabbitti kenne malee hin hojjetan ergamoonis akkasii ammoo nuti ilmi namaa kuni filannoo qabna abbaan fadhe arrabaan fadhe hojjetaaf amantii adda addaa keessa deemuu danda'a nuti kaniin amanajee godhu nuti nun xiqqeessu sheerriyaad hin xiqqeessu abumaas hin xiqqeessu sumeeyyaan xiqqeessu haadha manaa kana hin xiqqeessu islaamummaaf gartee paapileeshin heddummina hin dabalu islaamummaarraa hin qannasu wahuma takka hin baay'isu hin dhirrisu waa takka hin godhu saniif amantiin islaamaa amantii qulqulluu amantii guutamtu namatti hin haajamtu nu itti haajama rabbiis inni nuti naajamu nuti itti haajama saniif inshallah tole waan gartee islaamni gartee waan namni islaamni itti amanu rabbiin tokko ta'u kan aman fakkaanne kan hin nyaanne kan hin dhugne kan hin dhalanne kan hin dhalchine kan haadha manaa hin qabne ilmoo hin qabne kan waa hundarraa walabatee kan waa hunda beeku waan kaleessaa waan har'aa waan boru hunda isii beeku inni ka ilma namaatitti hin naajamne ka ilmi namaa isatti haajamu ka ilmi namaa isarratti hirkatu kan nyaanne kan hin dhuyne kana jechuun ergamoota rabbii aadamirraa eegalanii ila hanga nabi muhammaditti yesus kiristoos ergamaa rabbii kan saba israa'el ergameef museenis ergamaa rabbii abrahaam ergamaa rabbii salamoon ergamaa rabbii daawud ergamaa rabbii hundinuu waaqa tokko barsiisan amantii tokko barsiisan karaa dhugaa barsiisan karaa rabbii barsiisan waa takka waan isaan barsiisan hin jiru kitaaba itti kenname san abboomii itti kenname san barsiisan waa takka nabiyyiin amma jaarraa keessa jirru nabi muhammad kan kiristaanaatis kan islaamaatis ummata nabi muhammad jaamtan jaarraa museetis ummata nabi musaati jaarraa iyesus kiristoos ummata iyesus kiristoos yookaan ciisaa jaarraa salam hundi akka keessa jirutti jechuudha akkasi jara keenya inshallah gara shahaadaa deebina tolega inshallah obboleessa kiyya rabbiin tokko ta'uun dhugoomsita nabi muhammadis ergamaa xumuraa ta'uun dhugoomsita ciisaa yookaan iyesus kiristootis gooftaa miti ilma rabbiiti miti ilma maryamaa ta'u ka dinquun abbaa malee haadharraa argame ta'uun dhugoomsita ka rabbiin wangeela gartee kanneefi saba israa'el barsiisi callaa jedhanii ergame ta'uun dhugoomsita guyyaa xumuraa sanis hin dhugoomsita gartee ibiddaa fi jannatallee hin dhugoomsita iyesuus gartee ergamaa isaa ta'uun dhugoomsita miti maashaallah amantiin dhugaatis amantii islaamaa qofa karaanis karaa tokko rabbinis tokko ta'uun dhugoomsita maashaallah akkuma jedhetti dubartiidhaan waan jedhaniin dhiira barbaada dhuftee jedhaniin birri barbaada dhuftee jedhaniin atoo fayyisa shamara barbaada islaamummaa tan obboleettiin jecha fudhachuu jirta moo dubbistee argitee aqlumateetiin dubbisteeti moo birri barbaada shamara barbaadaaf islaamummaa dhufte lakkeen waan tokko barbaachan dhumneeni waanuma ilmi namaa sooshaal miidiyaatti jedhu bar abshiru hin dhagahama inshallah gara shahaadaa deemna rabbiin waa laafisu tole harka kee kan mirgaa waaqa tokkicha ka iyesuus kiristoos isa waa hunda gara waaqninis tokko jidduu waaqaatii fi jidduu ilma namaa kan jirus nama inni sanuu iyesuus kiristoos kan ta'e jedha gartee rabbiinis tokko ergamaa iyesuus kiristootis yeroo sanitti akkuma nabi muhammadis ergamaadha rabbiinis tokko museen ergamaadha waaqni tokko kanuma barsiisu turan akkuma biyya Itoophiyaa kanarra mootummaan irra qaqqayyaramu biyyi Itoophiyaa biyyeen sanuma lafti sanuma mootummaan irra jijjiirama gartee rabbiin sanuma
gartee ergamoota raajoota isaatitu jaarraa hunda keessa ergama malee rabbiin hin jijjiiramu hin geeddaramu naman ta'u sagalee waaqaati namni erge hin jiru bifa isaas namni erguu danda'u hin jiru. Saniif inshallah shahaada qabanna afaan arabaatiin jennee afaan oromootichi booda jenna warri kaan muutu godhadhaatuma na jalaa jetta inshallah harka keessan ol qaba ati mana isiin si bira jirtus harka ol qabdu ol qabi qaba inshallah maatu na jalaa jetta ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها tole afaan oromootiin ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru muhammadis garbicha isaatii fi ergamaa isaa ta'uu baradhee fudhadhee ergamaa xumuraa akka ta'e islaamummaanis amantii dhugaadhaa ta rabbi biratti fudhatama qabdu ta'uu isii baradhee hordofeetiin jira عيسى يوكين يسوع كريستوس ربي متي ilma rabbiitis miti ilma maryama garbicha rabbii ergamaa israa'eloota ta'uu isaa baradhee fudhadheetiin jira maashaallah rabbiin irratti sinaa gargaaru allahu akbar galanni rabbii faa ta'u hangaruma islaamummaan sin jijjiire oromoorraa yaa jara keenya isin hin jijjiire faayorraa kaasee allahu akbar ustaazi obboleetti teenna haadha manaa isaati wanni dhaamu namni islaamummaa irraa isa duubat deebisesi odoo ati islaamummaatti jabduu taate gaafa islaamummaa seene san daran silaa hamma xumuraa islaamummaa irratti jabaata ture kun dadhabbinna keeti mucayyoo islaamaa taate atuu salaata dhiisuun ba'aa baadhattuu waliin kufte taate haadha manaatitu nama jabeessa jabaan ustaazitti deebi'a masaratti salaamu alaikum ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ያ ጀማዓ እንዴት ናችሁ? አልহামዱሊላህ ሰላም ነሽ? ማሻአላህ ደህና አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ደስ ይላል። አስር ልንሞላ ነው ቁጭ ብለን ሰባተኛ ሰው ይዘናል አልহামዱሊላህ ማሻአላህ ማሻአላህ ባረከላሁ ፊኩም ያ ረቢ አላህ መልካም ስራችሁን ይውደድላችሁ። ይታችን ናት በጀልባ ቁጭ አለች እኮ ባንተ ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ እሷን የሚያግራላት ያው ትንሽ ሐሳብ ልል ነው ልጆች እንዳይወጡ ትንሽ ሐሳብ አስቀምጭ ይወጣለሁ እኔም እናንተም አላህ ስራችሁን ይውደድላችሁ ላይቭ ላይ ተቀምጣችሁ እንትን ጊዜ እንዳላበዛባችሁ ነው ያው እንግዲህ የኢየሱስን ጉዳይ ነው የኢየሱስን ጉዳይ ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ማወቅ ነው ያለባችሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ በጣም የሚገራረም የቋንቋ አጠቃቀሞች ነው ያሉት መጽሐፍ ቅዱስን ረጋ ብለን የምናነበው ከሆነ እንረዳለን ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሲባል ያው ብዙ ጊዜ ተሰማላችሁ ጌታ ብሎ ማለት እንግዲህ
በሰዎች ዘንድ የተከበረ ማለት ነው። በአገራችን ራሱ በቋንቋ ሁኔታ የተለያዩ የኢትዮጵያ ንጉሶችን አከሌ የእንትና ንጉስ ነው፣ አከሌ የሚባለው ንጉስ የነጮች ንጉስ ነው እየተባለ ይወራል። ጌታ ብሎ ማለት እንግዲህ ከፈጣሪ ዘንድ ሹመት የሚሰጠው ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ጌታ ነው። ጌታ ብሎ ማለት ዓለምን የፈጠረ ፈጣሪ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ምንድነው? ጌታ ነው። ጌታ ብሎ ማለት ለአዲስ ኪዳን አስተማሪ እንዲሆን ሹመት የተሰጠው ማለት ነው። ምክንያቱም የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች ኢየሱስን መምህር ሆይ ይሉት ነበር። እንዲያውም ሐዋርያ ሥራ 2:36 ላይ ስናነበው ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔር ይላል የእስራኤል አምላክ ኢየሱስን ምን አደረገው? ጌታ አደረገው። ዘመን እነ ጴጥሮስ የነበሩበት ዘመን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያውም አንድ የሚገርመኝ መልእክት አለ። ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች በላከው ደብዳቤ 9:4 ላይ እንደዚህ ይላል። የ2000 እትም ነው ማነብላችሁ። እነርሱም የእስራኤል ሕዝብ ናቸው፣ ልጅ መሆን፣ መለኮታዊ ክብር፣ ኪዳን፣ ሕግን መቀበል፣ የቤተ መቅደስ ሥርዓትና ተስፋ የእነርሱ ናቸው ይላል። እግዚአብሔር ከኢየሱስ በፊት ለእስራኤል ነብያቶች ምን ሰጥቷቸዋል? ልጅ እንዲሆኑ አድርጋቸዋል። ቃል ኪዳንን ሰጥቷቸዋል። መለኮታዊ ክብር ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲባሉ አትገረሙ። ከኢየሱስ በፊት እነ አብርሃም የእግዚአብሔር ልጆች ነበሩ። የእስራኤል አምላክ እነ አብርሃምን እነ ዳዊትን ልጅ አድርጓቸዋል። ሮሜ 9:4 መረጃ እንዳደረግነው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ልጅነትን አልተቀበለም፣ ቃል ኪዳንን አልተቀበለም፣ መለኮታዊ ክብርን አልተቀበለም። እንዲያውም ምንድነው የሆነው? ከተቀበሉት መጣ ነው የሚለው። እነዚህ መለኮታዊ ክብርን የተቀበሉት እነማን ናቸው? እስራኤላውያኖች። እስራኤላውያኖች ደግሞ የኢየሱስ ዘር ሐረጎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስ አሁን ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው ይሏችኋል፣ ከሙታን በኩር ነው ይሏችኋል፣ ከፍጥረታት በኩር ነው ይሏችኋል። ይሄ የሆነው ለማን ነው? ለአዲስ ኪዳን ነው። ኢየሱስ ምንድነው? የአዲስ ኪዳን መምህር ነው። ለአዲስ ኪዳን የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። ለአዲስ ኪዳን ጌታ ነው ብላችሁ ነው መመለስ ያለባችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለእያንዳንዱ የእስራኤል ነብያት መለኮታዊ ክብር ይሰጣል። የእስራኤል አምላክ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ገጸ ባህሪ አለ። ገጸ ባህሪ አብ ነው። የፈጣሪነትን ገጸ ባህሪ የያዘው ስልጣንን የሚሰጠው ነብያትን በየዘመናቱ የሚልከው ማን ነው? አብ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከአብ ውጭ ማንም እግዚአብሔር ተብሎ አልተጠራም። ኢየሱስ አንድ ቦታ እግዚአብሔር ተብሎ አልተጠራም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፈጣሪ ነው፣ ዓለምን የፈጠረው ማን ነው? አብ ነው ተብሎ ነው የተቀመጠው። ዘፍጥረት 2:2 ላይ ብትሄዱ እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ ነው የተባለው። ስለዚህ ኢየሱስ ዓለምን ፈጠረ የሚባል ከሆነ እንደገና ዓለምን ጨፍልቆ ፈጠረው ማለት ነው? አይደለም። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ በብቸኝነት የሚመለከው ማን ነው? አብ ነው። ለምሳሌ መዝሙረኛው ዳዊት 75 ላይ ብትሄዱ እግዚአብሔር መለኮታዊ ዳኛ ነው ይላል። ስለዚህ እኛ እያልናችሁ ያለነው ምንድነው? የምታመልኩት ብቸኛ ፈጣሪ አድርጋችሁ የምትይዙት ያ መለኮታዊ ዳኛ የሆነውን የእስራኤል ነብያትን የሚልክ ለእስራኤል ነብያት መለኮታዊ ክብር የሚሰጠውን አንዱና ብቸኛውን ፈጣሪ ነው። ይሄንን ልላችሁ ነው። አላብዛባችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ቀጥሉ። ጀዛከላሁ ኸይር። ባረከላሁ ፊክ።